leo mo tato felo inga male suga vi o le tato company o le business system limited ia malana unanga ile tunu talofa la suga nei tao malo sai fo manuia long time no see ia tao manuia la to fa no sili ia mai se fo ole fa malo fa to tato tunu boni la leo tanto ye le asfaraile ia oisi wa tapena mo le asmulio fa na ia onga ia onisi foi pa anga tato litio ia o laua tapena relax ia ma pa anga tato company o lau tapena mo fa tonga mut o nevas sa o le so mo muli toile fa malo male tawatai malo le lausu malo le fina i me lei ia o neva asa me se o tato sa valinga e ui ia le fa penei o le tato ia na o le tato wa ia malo lo vi o le uta pena le tunu musalo te lo le ai ia se compagnie le o ta pena mo le voi nei mo tato fa mana tuino tato tutto tasi la sa ta pena ma ta pena tato compagnie i lei tu male tu la tato tutto tas ia no facilio tatonu o le risi special pizzilia lena fatau la compagnie o le vai nga tonu ina o le tato tausanga ia ai avatu foi sina nisi foi pa atili mo le mamalo tato tnu ia o le tato falauilolo ia le taimi nei e te mau ai lungo le tato alata le tato 685 ale ngata le tato Facebook page le lao ia le tato range ato amata mai lava ia tato o loa mo fatotonga ina mota malawa ia anga ia tuitua ia tato mkuta po tato kitchen ia alui foi tonu ia tato fapotopotonga e kalesia o komiti vainga pena e ia lai tonu ia le tato TCL o le tato TCL lo ia o la foto e mai le special se i fatofulia le tato atinu mana ia o ai se le o ia se TV ia po na fo ia lo TV a le tu ai ngatu ai ia o termine upgrade ai lo TV ai le tato digital wai nuol tato TV TCL Smart TV ia kamaranga ele mo mir pusa o le plug and play ia enjoy ora we ia ia ola ole so mai ta longa o tato origin ia o ia ni emisia ia le ole mana ia mai le awol tato tunu wai pe o New South Wales au na Samoa ia sari fa fiala na ia fa fiasio te o nanai mala wali ngau pe ia le fel palo kal fast fo ngale mala te pi i vale ia ai o tato fa lo lona i lunga tato TV fas tolu sulua inisi TCL fa wina le fas la wiva se fulu mai lon tau masani fitu se la wiva su wiva tala ia tolu se lau lua se lau iva tala le to ese lon tau masani na wi ia o tato fas se fulu inisi fitu se lau valu se fulu mai liva se la wiva su wiva sa fa winai fas fu tolu tasile afe lima se fulu tala ia o le tato lima se fulu inisi o faaluina le tasi le afe lima se lava se fulu ia ma le tele o isi tato sais nua te vai atu o le naua maua le TV mo oulua i se faupunga ma a whawhengofie mo le TV mo oulua mo le TV mo outou ia mo le TV mo le tou ainga wai o tato sais nei lima se fulu ia tosu lua fa se fulu inisi fa su tolu lima se fulu inisi lima se fulu lima ono se fulu inisi ono se fulu lima fitu se fulu lima valu se fulu lima ma le iva se fulu valu inisi mana ia ia luatu ia ai pena fa atu ole taua foi o na ia na ngai me se TV ia wa taua li lovi ole tele a compagnie ma Faleoloa ma soi pia ni si o fa tonga tanga luenga le malo ta lo taua pipi ia le TV foi e lumo o nanga ia sa ole wa tamata i foi le i pe o tuni tanga tau e fa tari la tumta ia ma pele mata fa nga ile la tu taimi ma wani ma woni me le ia wa tatu sa me le ma na masalain ia to mumu ia pe sa nei le ia al naita ol TV mo tatu vai waiting areas ale ngalina only na fo ile sta ol TV o tatu ranges o TV mo olu
TV mo uto. TV mo tatou uma ya. Ole. E foi ana inicio afi ola fa ngatana mo TV ainga ya. E lo tu mal TV mo tatou nu. Wala mo. Oi ma tatou titilo le iva se fulu valu inisi. Ya. E pe ya le titono le stadium le a San Cops pe a pe yo la po ya le ngatele na ole resolution. Ole le ngata ina smart TV plug and play. Ya ole resolution o tatou TV e 4K. Ya a 4K le tatou resolution po le manino le o le tatou TV. Ya matua ma ai lau sila ele se me o lunga TV e te sasi lau ai pe pa ne te ewa pa u ne le tupe fa pe le movie la lui fo lunga le pa u le tupe tono TV a lau ai le o le pa u yo lunga tupe awal poli e kusar kaka ke vai TV la po ma TV ya al tau fo le na ine te ia o le si fo i fa sole na tatou company e te fuafua na i lunga lau paketi. Wa o tātou māsani tātou tunu. Ia, o le aluatua le isi ainga titilo tu ala po le TV. O na fi nau lea e whatau hole ia te tusa le lei. A leo ngale na leo au nanga leo company. Ia, e amai tamwhai, amai uma so si tu ainga sizes. Mo paketi e mawhai ona a fōre tātou tunu. To tasi ala sili voi lele au sunga lalo vi o le voi. O le tatou waenga voi lelo le afo ine o le installation. O le insua voi le afo o le warranty. Warranty. Lale e la vea le tatou waenga na i tatou TV. Ia, whaftai nua o le fisili ananta hua, ia, o le nofsi le fia fo le tatou tinu le waenga le e ono masina le tatou warranty. Ia. To tono le ono masina lea, wa o le tele o le ise tatou Faleoloa le wo ye. Lua tausanga le warranty. Ia tasi tausanga wo ye nisi o Faleoloa tolu tausanga le warranty. Ia a le tatou company na o le ono masina e avatu mo le tatou warranty. O te tono le tatou warranty le na e mawhai ona o mātou repair. Okay. Ia i lunga o le aiainga o oena le anga iai le TV. Ia po se faulty fo le TV na loatu mo le TV. Ia o tonu fo le ono masina na. E mawhai ono mātou replace ina le TV. E to tono le lua sifu whai tu la. Ana ele fasu valui tu la talu na umono a whatauina. O mafuanga nei, e mawhai ono replace, e mawhai ono replace pia whapea e o atu ia tamo le mātou, on mātou tech team. Ai whapea na pa uia latou TV. Pe o mia pe whaleanga ina i le latou service. Ia, ai ine te o tau fisili ngia po le alma fuanga wala i titi ele tātou warranty. O le mafuanga le nei, alana la i titi le tātou warranty. O mātou mauti noa, mai loa. Le lei ma le anga ngata o le TV. O tātou o lolo whatauina. Ai ua ono masina e stio lala e te le ale taimi. Te le taimi. Lai le o lata fasiri lau sunga aluvi. Whawhea lau TV vele o le anga le pese o le pawa. E mwhaina to e la vei te tono le tau pepana le tau warranty. Ia o unga la whapena o te tonu e mawhai o na matu te tanga iai. Ai ai le fi o le awha upopo ina i lunga. Tu sape whaleanga ina i tonu le ono masina lea. E matu te tilo leanga i leanga ia whaleanga ina i le tātou company. O tātou au nanga. Ia e se mawhai fo iona ave i le awaenga i e peso o le pao. Ia, whaasau lalo proketi ia o le tātou... Nei, wana lo to fifsi, o no telo tangata e wapea lei lope i te wai na umar tātou pokala melesi ta e ao. Ia. Ai matara no mastasio o kasen. Ai mai lea o mai soli. Ma nei alto o na le au nangas kampani lea, ia, mai... O langa TV la. Kai ma tu te to no na le film per pau. Ia o Februari na ia mati a perila. Le vai ma per la la visiri mai. Ke ko fesili ya kula ila ka manga pe a fa fe ala pa ke me la TV ai ke ko le anga foi peso o le pau. Ia le wala yo no ofisini ngia o ta ia tu sai foi te o e fa pe o sa o pole o nai vai nga o la FCC le vo tata o tunu. Fia mamlama. Ia au le isi a tato fata o tato vai ngole tato o nanga a masani. Pa se ingo tato service. Se ivanga na la o loa na fata wina tono tato Faleoloa. Ia tato TVs vai ngana
Ia, o tua atu la o le warranty lea le tutu unga e mwhaintoi whale lo. O lo iei fo ia tātou solution mo waenga nei mai sa le tūle tātou itis. Wa lea mon mo wina ni te mia e te mia to le strike mo waenga pena o tātou o nei le pe ai nei sutasi le industrial area. Mai vai tele toa mua ma waenga pena. O toinga ma fo anga le malfia la fa pena o lai ia tātou solution e mawhai ona whaatauina lau TV ona e invest la e tutono sau whaatauina sau tapu plak sau mauti o le mauti o lo i le safety a pe lau TV ala i le tama i wila e mawhai oi ona whaangale 5 minute na po le e tape nai lau TV ina ia saunga le mu e le ngata le na o lo maua tātou power banks UPS. Okay. UPS mana tua o tātou mai sea o loa ne lua o le pusa aisa mane TV. Pei o loa lava na en whaingo fie te leo na apo tātou etise. Pe yeisini fianga. A ole tāua le nā o le tātou wono masina ni e to silipe ai se ai lai titi ai ua mātou tatonu. O le ono masina le nawa avatu o le olo'o mātou whatauina anga tā le lei ato atoa mawhatu tua ina fo i molo o tou tali mana fo ai i le tua i lo fai me lei malo tausi me lei i to wale ono masina na tonu nua e whanau mai e le ono tausanga po le times 2 pea e kia lei lau olo pe tele ai fale tono tamiti e tua i fua nei tamiti wa ulo vale tamiti tu le lava le o inga po le lava le fue le lava lo taibia e di citato fala wi lo tato tutotasi whaftai noa o le isi tato o lo pitilina ma nei ale wa saulunga tato independent special mana tua tātou independent special o te whamanatu nua na amataina le vai aso nei le aso luas fuluono aso mafua se ia pā ia le aso luas e fulu tasi o uni tu sao lea tātou te rani le almost 4 weeks le tātou whalawilolea e tu atu e lewa no e te tāpena e su e lau se leni ma upgrade po a vai ngalo mauta e te upgrade o tātou tent po tātou whali i e whaamoi leo tātou iei le vai tau le angai mei o ainga pui tātou mai le vela la o leo whu tele na pa ultim whaasa lau 5 se fulu tā lau whaaluina tātou tolu i le 3 meter square a whali tent i na o le whali i e titile whaantau le whali i lalo na mātou backets watu tau whainga tasile whali i tasile lau whaamoe tasi tesi 8 mita ma le whāno fua e whai ona e whaatauina le iwa se lau tolu se fulu tāla e ta packet se whaawhaingo fie ona e whaatau a o lalo fo i o tātou whali lau e le tātou whali tolu mita i le whātesi ma 5 mita lona tele ono se lau 5 se fulu lona tau o le whali testa whali e tasi le afe se lau tolu se fulu i le whali lea ma le whāno fua ma le tasi le lau whaamoi iai foi la Malaysia tātou whali la po atu tolu mita i le ono le umi ono se lau walu se fulu na o le whali a whaatauina le packet tātou o le whāno fua whali ma le lau tasi le afe se lau ono se fulu tāla sua tala tu au e te tatonu ma e leifo i matawolo wa ngai atu e te mawhai ona e fuel and tatia tato olo i le tu ainga o le brand ma se i e tangangai ai mātou whapiina mo oi e whataita i awa o isi tinana i loa li whale ia la sona whai ia o mea o loa e whale angaina me whapena tāua tere o loa na wa le fu tā pena le kalesia me tisila so ia la tu funtanga le masir fo e mai se o le sa uni mai le la tu konseti o le gospel info e tāua ia o ai tātou pikiniki wainga whapena whatasinga ainga le poloketi o le ploketi leo lava o lo alu vai ni fale ie mo le tātou tu malo na mātou whaftai le tātou faleata numero mua
Okay. Ia, o le isi vaenga na tau o le latou ploketi. O le titilo e whatau o le tiuti o tinam tameta. Fale ie mo latou event. Po kalame ia po o latou o loa fu i whatau ta whaala. Ia o le lau whaamoe vaenga pena. Ale ngata i lea. So o se e kalesia whapotonga lo whapeon fia whaimi a latou whaatau i tātou lau whaamoe. Lua se lau tolu se fulta lari tātou lau whaamoe lea tasi te si valu mita no na umi. Okay. O tātou paipi stack chairs ia po tātou no fua unga ni. Ia e 5 tā lau whapau ina o latou tau. Mai le valu se fulu tā lau o lon tau masani. Ia pe 5 su sene ale tupe o tu uma company. Ia e whaatau atu le fua mo malu tātou tunu. Mana ia so. Pork purchase. E mwhai ono mātou ki liva. Pe a whapeo le ale tele o le tātou o loa. Tātou free deliveries. Ia o inei lawa ia upolu. Vai lele, vai lima, vai tele, anga i uta i tuanga i matou. Ia mana tai sainga. O le range le nā le tātou free delivery. Ia matatono le no whanga tūtaulanga. Pate tainga ia o tua atu la. Ia tātou titilo ia tātou o unanga masani ia pa asesi o tātou tawa light. Ia mo le whawhaingo fie. Ia o tātou o lise tātou o lona nua. Ia. Tātou angai mai fwoi mana tua o lea ua tātou iai le independent season. Pisinisi la iti. Ia. Ia tātou mo meo Faleainga. Faleainga. Ai mai seo tātou e lei. Ia. E lei i le tātou vali lea permiset. O tamaia le whaatino i le lei hoi le ia mai se tō ninga lau sa vali ia wae pe fōlinga mai na sa vali ia tātou event lea e whātau nuu i le tātou sisinga fu o nei tau sanga. Sa o le nua ai mai se lava o le o loa ne tātou e lei nei ma tātou souvenir nei. O loa nei le o matala ia tu le tala le tātou anga nuu, tātou anga i whanua, o mea ngā osia le tātou tunu. Ia o iconic object po product ia tātou tunu. E mawhai ona lau i loa i le tātou tunu ia i so se tafa o le kelopi. Ia o loo iai le tātou permaset fabric paint. O le vali lea o le wano mātou whatauina. No sili tonu le whai whatua e sila fia i whaila. Nei wangata o la ei uma le tātou Amy's Gift Shop. O Rimani. O le vali o loo whaongaina, o le vali o le tātou company. Ia le sunga ia Pro Max o le isia tātou whale ofu le nā. Tele manana noa i o tātou high brand, high end ofu ia o whaongaina nei taimi. O loo whaongaina le tātou vali lea. O le tāu o le tātou vali lea e iai o le permaset le ingoa. E iai lo na standard super cover, ma le super cover cloth. O le senga mo le mamalama atile o tātou atunu. Standard, e alu mo material vai. Ia po le tātou light colours. Ia e vai ala to lan pae piniki sama. Vai ona lu ilunga. O le super cover e mawhai ona alu mo tātou dark materials. Po le palama lanu intule ilunga. O le tau le nā, ia, a le au te lenga le nā, ma le anu tele malana noa i o nisi o tātou o loa nua. Ma le malo le tātou tinu o whaafonga. E te maua i lunga le tātou Facebook page, ia, ma lunga o tātou ala ata, o le tātou 685, ia ma tātou TVs, ia, molo no fsila fia. Ia tātou o loa whaluina tātou independence, ia e le ngata i lea, o le tātou o unanga masan. Malo wa te loa, te leina whapula ni si vaenga o le tātou kapania. Mai se lava o le tātou whalawiloa nei o le tuto tasi le foli mai. Ia, ono le tātou teimi i lausunga o vi. Isi si vaenga whai o e te fiesa uno e le i whamai na tāpolo kalame nei tai au. Ia, whaftai nua, tai tonu e moli le nganga whaftai le tātou tinu umatamata. Ia, o le toi whamanatu i tātou o nanga masania whapeon o le o loa o lo whatauina lau kampani. O leo o tele mano no i le 5 tango vali. Ia, o le isi maru si angana de tātou company, e tātou security cameras. Ia, peo na mā tātou ta noi whai wasolo te ia o lo mātou whatauina le Honeywell security camera 4K le resolution.
Wi-Fi control, remotely control, ia, e te angai pe o lo mota i nei Savalalo. Ia, alai te whai mea mai o i Melbourne, Australia, Amerika. E mawhai ona e monitor mai i tātou tunu po whea ma whea te iei. Ia, e whaongaina lau laptop, pe whaongaina i lau telefoni. Ia, po whea lai tame toi lenga o ia lai te wai me voice o kei lele o koe o soi polo whare. Ai, oi, vai make nei pare nei, ai no ko se fai no vai. Me ngale sa mo I fa mole mai o ale vai dele kami voi le ia. O le ngale na o le tatou teknolosi o lo fa peo nei tonu tatou tunu. Ia. O le tam fai watu lo nangale na. Ia, fa fai ngo film malu pui ia o me to tino ai mai se ia o mota malau. Ia, au nanga masane tatou company me o ngal fa nau. O le nausta pena ia le tātou university mo suenga o le vai asfou. Lea ia i le aso le nei ia matai au. Ia mo whaatawa inga ia se twink o se penny o se whae o le arawalo ia o se scientific calculator. O loa nei whaatawa ia suatala tu au mo whaatawa inga. A wale tā pena ia alom whanau suenga o le nei tausanga. Ia o le tātou office ministries ma tātou matangaluenga taitasi, private, suatala tu au ia tātou furnitures, office furnitures, office sundries, o lo mau matono tātou Faleoloa, whanau iti o tuoa la aonga, ia o le nafu ia ili tātou toi si tono tātou Faleoloa, suatala tu au, wila vili vai, skuta vaenga umana, ia, a le tātou whasalango ni nani newa inga tai au e fia momoli le whaftai e tātou mātua. Ia, o le ase o loa ua mawhai e lau company o na fisosoania I le o la o ino lau whanau pei o le malu si angale nā tātou company. Ia, ia whai lea ma tā oso fo ilona ia o langa tupuae mo le sue lea I le potu salalau. Ia, ai mai ane. Ole o loa na awatu tātou company. Man tua foi no ofisili. O le longest service lea tātou atinu I le stationary side. O le tātou company. Tasi lea fe iwa se lau fitu su fitu nfa vai nai. Ia, o lea lava tautua. Mo le mamalo tātou tinu I le malu si anga tau mea onga whanau. Ai mai se ia o tātou ofisa mamtanga luenga. Ia, o le tātou ko kalame le na. Fase full valu tau sanga years of service. Ia, sua talatu au. Malo waftai le sunga ia rovi mai le tātou company o le Business System Limited. Po le ale te leo vaenga ma te whamtalaina. Ai le mawhaiona isi la fia pa ele susu matalau au. Ia, e te mai moa ma e mata e te taritonu ai le tautu o le tātou Faleoloa. Ia, taurunga le tātou whatanonga ma le tātou company ni tai au. Toi Moses tātou whilo inga ma le sunga lovi ma le Business System I le asa wharai le alo manei.